ده هیف درباز دبن پشتی رزگارکردنا شنگار ji balhêzên Kurdî. Lê heya niha bajarek serbazî û wêran dihê dîtin. Rêjavegeriyana rûnijvana jî ji bo senterê bajarî di pileyên daketî de ye. Îdara Şingar jî bi hokara nebûna xizmetguzariyên pêtivî vedigerîne. والله هتانو خدمت گزاری نهاتینه با ما نهاتینه کرب راسي اواجي بوجه نينا حكومه بسر حكومه بغداد وين حكومه بغداد هيك اشكاري معنا قيرانه كدا دارای الهرم كردستان شافرينا هزت دولتي تو بيماني وريخراوي ناو دولتي بابادان كان افشي هتانو وضع امني وضع سياسي هتانو شي بيجني درست كامله انه بين فقير كاري خوبك Çalakvanekî Êzidî jî dibêje ewan li Şingar dihê dîtin serbazîkirina xelkê Şingar e ji bal ewan hêzên niha hebûna wan li Şingar hey. Ev ê yekê jî bi metirsî li ser dahatî dibîne çunkî dabejbûnek hatiye rojevê. تشتي هر برچاوت دبینی دیاردا چکداریت ناف شنگاری دو سربازی کرنه جواکی ازدیل شنگاری تقریبا استکارم بهش متابو با جواکی که تمام سربازی شلاین پیکاتن سربازین جدا و کردستانی چین روشاوا چین باشوی کردستانی هر کسی که تو ببینی کارته چه آن شروانه آن پشمرگه آن جنگاوره آن سبلانه کی سربازی ویا اف دیاردا جی ماترسی داره شبرکو جواکی که بیت چکداری کردن و سربازی کردن هر جار یا اما مترسیاوی که ده بت کوشر رجلی بقامتم طایبتی جیب همو تکلیه که نافک. Ewa ku li cada Şingar dihê gotin nakokiyên aliyên siyasî li ser Şingar hokara wekû pêtivî hevkariyên mirobayetî negihin hawlatiyan û xizmetguzarî jî di as xasta Şingariya da nebin. Çon wesa diînin ser ziman her aliyek mijîlî zêdekina hêzên xwe ye ji Şingariyan nek kar bu asayîbûna jiyanê li Şingar e. Sîpan Amêdî, NRT.